Ebi bigamrwe Dr. Rosbert N'umushoni enzaro yakikani ubwo abiri nayo gisaba akazi n'eminyeto b'imikono abariyo batugeragare kandi tubereke ngo twineki ngo twinobu nitwe birungi kubikwisha byishakikani yitwa giraki etunguka twashemererwa abo mwoga murunje kuyabasa kuturetera nitwe nk'abacyara kufungura gukora esabundi amajita nitwe twabasa kwebesaho nk'abacyara. Dr. Rosbert arabwira abakazi ubutekwa sanga tubine sente zo kutandikisa ngo habo kuba n'imitwaro 3 yonka netandaka business. Nimpabira abakazi batayi banje kubasa gukoresa emikono yabo kongera kubutura ahanshohoza yeka. Dr. Rosbert hago kuturetera umuranga go kutwegese by'imikono gukora sabundi no gukora amazuta tunkabe bembezi bekanisa twamiza bikiriza beitu ningasaba kurasi beitu ngwe bintu nkebi tushemeye kubyejumberamo abo kubana Bible ne kishobora kandi kigambaje gasha kwa mayiko atwakire.